Clouds TV. Rwanda is watching. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Clouds Tonight, uyu ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ni amakuru hagiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa gatanu i Kigali hashojwe inama yahuzaga ibihugu biri mu muryango w'umuhora wa ruguru mu rwego rwo kunoza amasezerano y'ubufatanye mu kwivuna umwanzi. Naho komisiyo y'amatora irakangurira abanyarwanda bifuza kwiyamamaza gutanga kandidatire zabo vuba bidatinze. Mu makuru yo mu mahanga turaza kubabwira ko nyuma yaho umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS utangarije ko icyorezo cya Ebola cyaronse burundu ku mugabane wa Afurika, hongeye kugaragara undi murwayi muri Sierra Leone. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Kuri uyu wa gatanu hashojwe inama yari yitabiriwe n'ibihugu biri mu muryango w'ibihugu byo mu muhora wa ruguru. Iyi nama ikaba yarakiriwe n'u Rwanda mu rwego rwo kunoza imishinga yatuma ibihugu bihurira mu muhora wa ruguru bitera imbere ndetse bikanagira ubufatanye mu bya gisirikari, gucunga umutekano no kwivuna umwanzi mu gihe igihugu kimwe kiri mu muryango w'ibihugu byo mu muhora wa ruguru gitewe. Brigadier General Joseph Nzabamwita, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, yavuze ko hashyizweho amatsinda 3 mu rwego rwo kugera ku iterambere ry'ibihugu, harimo itsinda rihuriza hamwe ububanyi n'amahanga, itsinda ry'umutekano ndetse n'itsinda rihuriza hamwe ingabo z'ibihugu. Hakaba harasinywe amasezerano yo gutabarana, kwivuna umwanzi ndetse no gucunga umutekano muri rusange. Iyi nama ibanjirije indi izaba muri Uganda mu kwezi kwa gatatu, akaba ari nabwo igihugu cya Sudani y'Amajyepfo kizinjira muri uyu muryango ku buryo bugaragara, dore ko yari isanzwe yitabiriza inama nk'indorerezi. Ikindi gikomeye cyane nashaka kumva nuko South Sudan ntabwo yari yakinjiye nyirizina cyangwa se actively muri aya masezerano. Yajyaga ibisaba, bajyaga baza ariko bakatera nka observers, ariko kubera yuko aya masezerano yasinywe n'ibihugu bitatu bigira inzira bicamo. Inzira ya mbere no kugira ngo aya masezerano yasinywe abe ratified, yemezwe n'inteko zishinga amategeko za buri gihugu. Ubu byageze mu kwezi kwa 10 ku mwaka ushize, igihugu cya nyuma cyayemeje cyari Kenya. So buri bihugu bitatu byose byarayemeje. Icya kabiri kugira ngo bishoboke nuko aya masezerano yo kwivuna umwanzi hamwe n'amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano kugira ngo ashobore kujya mu bikorwa, nuko tuyagenda tukayashyikiriza RONU, United Nations, akaba registered. Tukaba tuvuga twasinye amasezerano yo gutabarana, yo gufatanya mu byego by'umutekano. Haramutse hari igihe cyabaye tukajya kuyifashisha, murabe kubera yuko UN Security Council ishinzwe amahoro ku isi. Mugiye rero kuvuga ngo mwohereje ingabo mu gihugu runaka, byaba ari ngombwa yuko byaciye mu mategeko. Ibyo twarabikoze, so ku buryo ubu amabwiriza y'abakuru b'ibihugu kugira ngo turangize uburyo abindi bihugu byakwinjira muri aya masezerano ubu byakorwa, noneho nk'igihugu South kibisaba kikaba cyakwinjira n'ibindi bihugu. Kugira ngo igihugu runaka gifashwe mu bya gisirikare ndetse no gucunga umutekano, bisaba kuba kiri mu muryango w'ibihugu bigize umuhora wa ruguru. Akaba ari nayo mpamvu nta gihugu na kimwe kirohereza ingabo mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda akomeza bivuga. Ntabwo cyambere Burundi ari member Mutual Defense Pact. Icyo gihe niba yagezemo ikibazo kikaba urwo ikibazo cyawe kizaba gifite ishingiro. Icya kabiri, East African Standby Force yakoze imyiteguro yose kandi iri mu biganiro na African Union kugira ngo rero East African Standby Force ishobore gukora, cyangwa izindi nzego z'umutekano kuba zagira icyo zikora, nuko kiba ari icyemezo cya African Union cyangwa United Nations. Ubwo kandi nkaba ibyo nkurikirana, African Union yari maze iminsi yicara ngira ngo UN Security Council, ubwo niho twabireba. Biteganyijwe ko inama izahuza amatsinda yose y'ibihugu bigize umuhora wa ruguru izaba mu kwezi kwa gatatu Kampala, nyuma y'amatora y'igihugu cya Uganda. Ibihugu biri mu muryango w'ibihugu bigize umuhora wa ruguru ni Uganda, u Rwanda, Burundi ndetse na Sudani y'Amajyepfo. Mu gihe buri gihe gito ngo amatora y'inzego zibanza be, komisiyo y'igihugu y'amatora irakangurira abanyarwanda gutanga kandidatire zabo, dore ko iminsi yo gutanga ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore kwiyamamariza kuyobora inzego zibanza harimo n'uturere ibarirwa ku ntoki. Bimwe bigaragaza ubwitabire buke mu gutanga kandidatire kw'ababyifuza. Professor Kalisa Mbanda, umuyobozi wa komisiyo y'amatora, akaba yavuze ko amatora yo mu Rwanda aba mu mutekano ndetse no mu mutuzo. Ibi bikazatuma n'amatora ateganyijwe ku itariki 8 Gashyantare azaba mu mutekano ndetse no mu mutuzo. Amatora nk'uko mubizi mu Rwanda tumenyereye ko aba amatora atunganye,
harimo umutekano. Abanyarwanda bakunda kubivugira ko ari umunsi mukuru, ko ari ubukwe. N'ubu ngubu tuzagerageza kugira ngo bikorwe nk'uko bisanzwe bitungane, ariko cyane cyane twifuza ko haba abakandida benshi kandi beza kugira ngo abaturage bazabone kubihitiramo ababakwiriye. Muri abo ngabo, muri abo bakandida n'abazatorwa, tukifuza ko hazabamo urubyiruko n'abagore ku rwego rushimishije, ko murabizi n'inzego u Rwanda rwahisemo guha imbaraga kuko izo nzego zitari zihagarariwe bihagije mu mateka u Rwanda rwanyuzemo. Kuba hari abakandida benshi bashaka kwiyamamaza ariko bakaba bakibura ibyangombwa ndetse no kuba harabaye igifungo ubwo bari gutangira kwakira kandidatire, nibyo byatumye igihe cyo kwakira kandidatire cyongerwa, dore ko bizaranya ku itariki 21 Mutarama nk'uko Charles Munyaneza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'amatora abivuga. Impamvu ya mbere ni uko ubundi gahunda yo gutanga kandidatire agomba gutangira itariki 4 z'ukwezi kwa mbere, ariko itariki 4 iza kuba konji. Bisaba ko uwo munsi tureba uburyo tuwongeraho, kuko muri dutegura gahunda mbere iyo konji ntabwo twe twarayiteganya, ntabwo twe twayitekerejeho. Impamvu ya kabiri ni abakandida benshi turimo tubona, benshi bashaka gutanga kandidatire, bityo tukavuga tuti reka duhe umwanya uhagije abantu benshi nk'uko perezida bivuze. Icyo twifuza ni uko aya matora abamo abantu benshi biyamamaza, cyane cyane ko bidahindura iminsi y'amatora iyo yemejwe n'inama y'abaminisitiri. Nubwo bivugwa ko impamvu amatariki yo kwakira kandidatire yongerewe ari umubare munini w'abakandida, abenshi bemeza ko abiyamamaza babuze gusa. Professeur Mbanda uhagarariye komisiyo we avuga ko ari imyumvire ikiri mu banyarwanda yo gukora ibintu ku munota wa nyuma. N'imisoro itanga umunsi wa nyuma, na kandidatire zitanga umunsi wa nyuma. Ntabwo ari muri ibyo ngibyo gusa, abanyarwanda turacyabifite, bijyana n'imyumvire dufite ku bijyanye na management y'igihe. Biteganyijwe ko amatora y'abayobozi b'inzego zibanze azatangira ku itariki 8 Gashyantare, hakazatangazwa ibyavuye mu matora ku itariki 8 Werurwe 2016. Aya matora hakazatwara ingengo y'imari ingana na miliyari 3 n'igice, gusa yose ntarakusanywa bitewe n'amatora yabaye mu mwaka ushize wa 2015. Ku munsi w'ejo hashize mu gihugu cya Liberia, umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS watangaje ku mugaragaro ko icyorezo cya Ebola kuri ubu kitari kiri ikibazo muri Afurika y'Uburengerazuba nk'uko byari bimaze igihe. Umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières bo bakaba batahamanyaga na OMS kwiranduka burundu ry'iki cyorezo cya Ebola, ngo kuko iri randuka ryari ryaratangajwe muri Nyakanga ndetse no muri Nzeri umwaka ushize wa 2015, ngo gusa bikaba bitarabujije ko nyuma y'ayo mezi haje kuba hagaragara abandi barwayi bashya. Ku bwa Médecins Sans Frontières ngo hakwishimirwa intera yagezweho, ariko nanone hagakomeza kubaho kwirinda no gushakira umuti urambye iki cyorezo. Byahise byigaragaza ubwo nyuma y'amasaha make gusa hatangajwe iri randuka burundu rya Ebola, umurwayi mushya yahise yaboneka mu gihugu cya Sierra Leone, umunyeshuri kazi muto waje no guhita yitaba Imana. Inkuru yaje isonga abanya-Sierra Leone ndetse n'abatuye Afurika y'Uburengerazuba muri rusange bari bakiri mu byishimo by'iranduka ry'iki cyorezo cyari kimaze igihe gihitana benshi. Nyuma ya Sierra Leone ku itariki ya 7 Ugushyingo ndetse na Guinea ku ya 29 Ukuboza umwaka ushize, Liberia yatangarijwemo iriranduka rya Ebola, yari ibaye igihugu cya gatatu muri Afurika y'Uburengerazuba cyari cyujuje iminsi 42 nta muntu n'umwe ugaragaweho na Ebola. Iki cyorezo cya Ebola cyatangiye kwibasira Afurika y'Uburengerazuba mu Gushyingo ku 2013, kikaba cyari kimaze guhitana abagera ku 11,315 mu 2028 637 bari bagaragaweho ibimenyetso byayo mu myaka 2 gusa mu gace ka Afurika y'Uburengerazuba. 99% byabo bose bakaba bari barabonetse muri Sierra Leone, Liberia ndetse na Guinea. Iki cyorezo nticyagize ingaruka gusa mu gutwara ubuzima bw'abantu, kuko banki y'isi nayo yatangaje ko ubukungu bw'ibi bihugu bwakozweho cyane n'iki cyorezo, bitewe nuko abenshi mu bashoramari b'abanyamahanga bari barahagaritse imirimo yabo muri ibi bihugu, abandi nabo basa nk'abahunze ndetse leta nazo zishora akayabo mu kwita ku babaga baranduye.
nyuma y'ibitero byibasiye umurwa mukuru wa Indonesia Jakarta ku munsi w'ejo hashize ndetse umutwe w'iterabwoba wa Islamic State ukaza kwigamba icyo gitero cy'ubugizi bwa nabi cyanahitanye abasivile babiri, polisi yo muri iki gihugu yakajije umutekano mu bice byose by'iki gihugu ariko cyane cyane mu murwa mukuru Jakarta. Umuvugizi w'igipolisi cya Indonesia Anton Carlyan akaba yatangaje ko umutekano wakajijwe cyane cyane mu bice bibonwe nk'ibishobora kuba byakwibasirwa n'ibi bitero nka za ambasade, sitasiyo za polisi ndetse n'amasoko. Muri iri kazwa ry'umutekano, polisi ya Indonesia ikaba yataye muri yombi abagabo batatu bakekwaho kuba baragize uruhare muri ibi bitero. Gusa kugeza ubu hakaba hataratangazwa niba koko aba bagabo polisi yasanze bibahama. Iki gitero cyabaye ku munsi w'ejo cyatewe n'abiyahuzi batanu bari biziritseho ibisasu, batatu muri bo babashije kubyiturikirizaho, abandi babiri bicwa batarabituritsa nk'uko bitangazwa n'inzego zishinzwe umutekano mu gihugu cya Indonesia. Muri aba batanu, bane nibo babashije kumenywa imyirondoro yabo gusa ikaba itatangajwe. Polisi yo muri iki gihugu kandi iratunga urutoki umugabo ukomoka muri Indonesia witwa Baron Naim, umurwanashyaka ukomeye w'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State, kuba ari we wari uyoboye iki gitero. Uyu Baron Naim kuri ubu akaba yibera mu mujyi wa Raqqa mu gihugu cya Syria. Guverinoma ya Indonesia ihamya ko iki gihugu gishobora kuba kirimo abarwanashyaka b'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State babarizwa mu gihumbi, gusa bikavugwa ko hagati y'ijana na 300 muri bo ubu baba babaherereye mu gihugu cya Syria. De sympathisants à travers tout le pays. Ku musozo w'aya makuru reka tubageze iteganyije ry'ejo tariki 16 Mutarama 2016 ku cyifuzo cyangwa igitekerezo watwandikira kuri news@cloudtv.rw cyangwa ukaduhamagara kuri 0789485190 ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe. Mu izina ry'abagenzi banjye bamfashe gutegura aya makuru ndetse no mu izina ry'abatekinisiye bamfashe kubagezaho amashusho n'amajwi byiza cyane, reka mbashimire kandi bifuriza ibihe byiza birangwa n'umurimo unoze. Clouds TV. Rwanda is watching.